Welcome to Meisum. Ajangzin Meisum li Ngashanngam Zingyo. Hi halang village winane. Graduate kup sangai kamtaya ali hili hokrawi maramna achon tangchang itumna theiblunggi ji kala aman sakla khaina da khuye Āvaramtui.com the Tangkhul website ka launch sai re chena achi jiwimramli share sang room file kala kajan sang room file hokrane Palaina Miamilga join us from Ngashanngam Zingyo. Welcome to Meisum. Hello Meisum. Nali la ning she tada ili Āvaramli tada platform kami bangya. Ring palak tele. Karesa dan Āvaramtui ji kata da hopokau itum never my Instagram li follow sada da juena thai sam bang neka how it all happened kdeo share sam in la. First tada Kerjanji direct mahangrang laka aka hangai Nelson Mandela na hangkaya and if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Yeah, itu mi own language ili jiling gezekta layaka jili hangda layaka baya itu papta mi chui mong ai na kangja ne ko ji tada ili draga ji na Dutch sami hunu laka Bangalore lita laka in Tamil Nadu liang ringkai jili ringkai ta iwe mostly iwe high school hi jili sai ko Āvaramtui Tamil Canada thai tam ko kui sampang jila la ja tam le ki gam thang mi da ki kan khana lei da ya atamui culture ka ta atamui language ka tam hi ko ramli ong laka Āvaramtui lam la hau Āvaramtui ya kala Tangkhul tui lam sa thai ma da tululi class 10 tam kui yo ko ja ro ka ma man tam kui ma man da expose ma man da jawle tada draga tam kui sampang we jile unity in diversity ka jiwi ya chita hi ka khladi phapta mai inclusive ka sa we kala differences we tai phapta mai da Tangkhul tui ya kham mathilala itum na ya ina jam mathilala jivitha thema man da burden le laka form ka sa nei kha ji form masarang laka akaba tada Tangkhul lyric pass le jiga phapmda ma ya phapmda khuiram ba kala kapal ma pa shok thim no but I tried and araba thanga ji dukan li wala ka dictionary ba khui jino Tangkhul with dictionary ya dictionary ba khui laka kapasam pang jena pa laka tada everyone about social media li mitra le au da mitra kan singau da ingsono akali hang laka as he was say ini mang na tam ko khui mang sa la khawa mi pingli la mag thai pingli la posa mi se atum social media singsat le laka da muchuk laka ka sa nei kala ini na mag thai je atum na tam khui ya tam khui rok da sa se da muchuk jino laka muchuk da analam ya laka aja ba ini founder jo le ini kya ini na jada ka shem found ka sa nei Āvaramtui ke Instagram account cho laka Āvaramtui da amin pokui laka hago pok sa nei. Okay. Ka knowing sab baj la mi pa da aba klipam do. Ara aba awi ot na sa ka pai na ya shokai aba tena ara imang na ran sa je ya. Okay. Ka ari hi namang ka juga you have a team of kigle members. Okay. Until recently tada imang sa imang na ran sa laka dictionary yang kuila posa da ya ka ara features post ka samang ni la website la shengai hau jeda laka iba Tangkhul tui lam mthem bam sa tim da ya language ling zam bam mo jena ai hiba team form sa pham ira da team ji form sa ku yang izang da ishi mission ya. Okay, that's great and congratulations nashi team li kala nali you have come so far now ari Instagram li like sawen website proper website Tangkhul wivang aman salak hai initiative ha kanai da kuinga ye achon thangchang lon sai re so now gai ka thai khai la jang sare mag thai la jang sare ka mag pe jang sa ka Āvaramtui.com da achon thang lon sai re chili tum na lasem kharjan kala khangda dei itum pa khwai chung ka sampang re kala contribute sa ngai bing la chili contribute sa pai re in a website generally screen share sa ka ina na yoga navigate sang jimi la and then you can just share some. So this is the website. Then nana tada share some igila how do we navigate and what are some of the features here? Okay.
arriva thata hiva home in the homepage niya laka ariji home the kazang black na highlight sa haji in the homepage ne kala hiwa ajingli only scroll down sa cover la same kharjan ning juk ta jang delai china ara hiwa homepage le direct sang khai nei shi ba na ba la same na kharjan laka ning juk ya itum da ka pi khai la same la lengkui khai ya kharjan la ning juk la ka pi khai je hili submit sami pai re la ka ishina post sami ya ishina ishi website kala social media account la post sami te ya okay hila ka sangdak lai tangkhul pi bing jibahi waka hi pai no tangkhul writer wi bang ni wa tangkhul writers ping wi bang ya okay at mui profile kala at mui atum na lyric ka pi khai publish sa khai lyric ping chi catalog aga sa ta catalog le hai mi ngai jinwa so atum da kili atum personal description kala about the books yang kala atum lyric we front cover ji okay listen sami paira laka ishina catalog in hai miao ya so that meeting la 5 meter ishi tangkhul writer ki ba long kala atum na kima make a bit le da thei pai me ka ba ya okay we purpose ni semai da kale kisan file sensor gi jibahi in a lyric big haibaji sensor gi jiga sang sa khangai ba na ba writer with description ya atumi maram profile hai ka ba da atumi description kala in that Microsoft Word chili chose chili atumi personal description kala lyric wi maram ya about the book atum the chili copy room laka sami pai okay lyric baji sensor gi jimning la writer power profile or about the book ji sensor ni jam okay kahi strictly tangkhul lyric ga bing we profile ra or maning ka shepshi twen ga bi da claiming we la jang bai ra hipa hi ishi tangkhul now ajaba hiwa avrum di jeda tangkhul mang ji the mujuk sala bai ka ba hiwa tangkhul writer jose in general yang tangkhul writers being the atum the tangkhul li kapira no or english li kapira no ya chui profile ba ya hai mi ngai wo so but not only strictly to this tangkhul wi mang meaning la cover english okay kapira no ya atum ka hilila same contribute sagi ji or kharjan or ningjuk khiba hiwa tangkhul mangrala mo ta jiba strictly jiba tangkhul mangre okay hili navigate sa vai hili ka ki jiro do hi tab later clipping hi so like how do we okay passage click sa okay taga hili la same kharjan ningjuk jiba ji category no here blog post mo ne ya okay set aside the claim ne na chili post ko tong attack le ji it would be about all posts ya category mo khai la ko tong sang right kha la same ji ka ba na la same mang bang ka la same ji number kharjan kala ningjuk jiang specifically to category ji bangai ka ba jiba ji click sal ka chumang sambang bai na chili pa kui okay taga la same jaga hi tada ina hili ka pi gai jamsa da le shi chingra Āvaram mo tada hi ba hi la same samit sa gai ji hilira ta gis nei jang okay great that's great okay taga hili catalog ta lai da lai ba hi na jiba da tangkhul wi lyric piang writers being we copy image na tangkhul writers being we kala atum na publish sa kai bing jiang lyric actually hai mi okay well congratulations this is wonderful okay. Coming back to project that you are taking up social media li nana no we insta li feed me or status li crowdfunding we maram li aka shok tak le baji we ningrin kala status chilak dewa share sami gila ishi ongoing project ke tangkhul keyboard te project aka later kleino project ke it would be solely dedicated with tangkhul ya that is I no u baje ji jang la ka ariba issue default keyboard li ba I no u by mo jang no so I no u we importance le pam pam ya ji dau ga da chui bangai na dedicate sala ga na keyboard shem si da chui develop sa se de ya chui project sa ne la ji chui fund ji
crowdfunding ai nè tada kutong na participate sa laga sang sa ngai kala sang sa ngai da crowdfunding na chem da click sa ne funding ba ya sa da click sa ne. Okay. Audience being dong li la humoram li deu share sang ai chỉ có hu project ki itum tong ka tong fai nei klei thum wi machan ari vai itum wi development li haklai na contribute sa fai nei da ve chuai na install hui meramli status li sang me sare Āvaramtui da itum na insta handle li sang ka thai sam bangrai jili itum cyberna hui project li contribute sa mi fai jilang hot le now make up din ang hanga ka ba Āvaramtui gi hin tada thala khai initiative ak nei ka Tangkhul we kikleli community li Tangkhul literature society da la layau da jang just wanted to know Āvaramtui na si team when Tangkhul Literacy Society we relationship ka thali kala and how you plan to go ahead kispai la teo share sami kila Tangkhul Literature Society na ishi Āvaramtui arriva relationship direct thada mlem nia ka ba relationship issue we on manga here ashiling room la ka collaborate sa la ka jawle thada osak room la ka ya thada saba ngai da le kala ili hang na ka ishi webinar yang webinar sangai da klei no. Okay. Je arriba actually la ka hang ma hang ngai collaborate sak ngai pa ba Tangkhul Literature Society li collaborate sangai da klei ne ka actually ba ma hang ngai la ka webinar pa hi ba ai thum we Tangkhul we li tada confuse controversial salak ha ya result tu malai la ka or le la tada ya ngate da fishin rock da klei ya kala spelling uniformities malay lak kalay laka maite kita maite pashwila English wila thada tui parosa lakya chijin da kalay ita we maramai na thada webinar sangai jine je Tangkhul Literature Society liang kala paisa laka sangai. Okay. Arui rashung da we kiklay na we nana singra khai project li what are some of the key challenges that you have faced? Kala question na kakni ba dang room da hina sa ka itum mga queen by me cover ji ila no realization jila share sa mikla arriva thada Āvaramtui helpok thada right away challenges ba thada ka thada hakna khai ba mlem ni jole mai personally iba Tangkhul tui lam thim dia chiba mai ju challenges lately khaje to overcome that in a team ba jang ishi mishni khuilaga shemkai sane so chiba kim talum ne kate challenges varu ba mlem ne ko we on manga hiba itumna ina kala ishi team da sama mang ma ya ishi mang na sai khaba thada mupung ma phar pa bam re ta khuye so natum yarui ping na la yang support sami da itum we project hili specifically this Tangkhul keyboard ya chui bang lo chili la support sami da kala as a whole Āvaramtui we bang hili la support sami da natum we support da kar sai kala natum na la ka pi ka thau ari la sem ka ya ka pi ka thau which la submit sami by kala ka itum yarui ping na la pa na ka ya ta ko to mo rok la ka yo sa bang ai itum we tui hi itum we population lam chung thu kala it's just limited to only one district so hili itum the project sing ga ji hi ka manga ba paira kala what is the like future plan of Āvaramtui and what is the aspiration? Okay, arriva ishi Tangkhul hi ya UNESCO we are t-shirt ba UN we are t-shirt ba ya ishi Tangkhul hi vulnerable language we category later claino are thada endanger ba masarang ka vulnerable salak haya language akaina later claine kala me araba ishi till graduate ya channel Tangkhul na dambai kaine are chita factor le jira la ka chita ji le ka consider ka sa ji thada chita ji sam ka phangja dambai ka phai ji thada ring phai kala are ji ishi Āvaramtui Korean ba jawle itumi ning jang ba ba ya ara ishi mang na ka sa ba msangai mne ka sa hi na support ka sa ba ba me ya
kala itumi main Korean banaba itumi Tangkhul tu hi shiman kai tu misang sangai ne because itum na arava globalization ne ya tada globalization banaba impact san augada itumi tu ba hi sakmeda mukuima ya sida augada itui Korean banaba Tangkhul tu hi literature society la kala or society kate organization kate lila tada or research katam noping lila atum lila collaboration room kaya activities kui ka laga si Tangkhul tu hi kata da promosa si kata da shiman kai tu mungsala ka itumi muka pai jila gpm kui laga khale ajala ko tu ping jila phau kui laga phari ai laga ka whatsapp room laga itumi Tangkhul hi official salai nam tholai ne ya language akang sangai kala jile tada collaboration room laga ichina tada o sava ngai tak leine Ngashanngam natum kala Āvaramtui team li kachungka ningshi mingaye kala congratulate la sangaye hikatha man sakla khai initiative natum singa dak lehi mangak wang sarno kala itum tong wang shora dak le kadam naw bing wang kumi thot bing wang kala in development li haklai na tong sarno ji hi hangaye. Thank you so very much Ngashanngam for coming to Meisum and sharing the experience. All the very best. Thank you so much Nalila.